Dobar dan! Podsjećam da je važno da posvetimo bar 10 minuta vremena za sebe, a posvećivanje tog vremena, odnosno vežbanje, može biti i zabavno, pa zato danas pripremite jednu stolicu, pokazat ću vam 3 jednostavne vežbe koje možete raditi uz vašu stolicu, fotelju, kauč. Ako vam se čini da ceo teret ovog sveta nosite u ramenima, to jeste tako, jer mnogo tereta, opterećenja i stresa nosimo upravo u ramenom pojasu i zato ćemo današnje vežbanje započeti položajem uz vašu stolicu, fotelju, koji će vam olakšati da otpustite ceo taj nagomilani stres iz ramenog pojasa. Oslonit ćemo se kolenima. Rastojanje između stolice ćemo oceniti tako što ćemo da opružimo ruke, da vrhovima prstiju možemo da uhvatimo ivicu stolice, odnosno fotelje. Smestit ćemo jedan lakat, a zatim i drugi lakat, spojiti dlanove i sada polako pomeram kolena unazad. Pomeranjem kolena unazad doziram opterećenje. Mogu malo da razmaknem i laktove, cilj je da se namestimo tako da bude udobno. Ako treba da smanjim opterećenje položaja, vratit ću lepo kolena ka stolici. Ako želim da intenziviram istezanje ramenog pojasa, pomerit ću kolena unazad. Pokušamo da opustimo vrat, da pustimo glavu da slobodno pada, zatvorimo oči, dišemo i usmeravamo pažnju i koncentraciju kroz rameni pojas, kroz deo gde osjećamo da je najintenzivnije istezanje. Oseti gde je možda neka blaga bol i dišemo kroz taj deo tela. Opet naglašavam, doziramo položaj tako da ne bude preintenzivno. Uvek mogu da malo vratim kolena ka stolici pa da popustim opterećenje, odnosno istezanje. Produži izdah. Lepo, temeljno do kraja praznimo pluća, jer tek kada lepo, temeljno do kraja ispraznimo pluća, možemo bolje, kvalitetnije da udahnemo. Sve radimo polako. Što sporije radimo, to radimo svesnije i svakako sigurnije. Možemo malo da napravimo nekoliko kružnih pokreta ramenima, na jednu stranu, pa na drugu. I zatim ćemo da opet stanemo uz stolicu. Rastojanje je ponovo isto, vrhovima prstiju dodirujem ivicu stolice ili fotelje, opružim ruke, podignem se i idemo da koračamo pozadi, savijem noge u kolenu, pogledam rastojanje između stopala, dužina jednog stopala i opet opustim vrat i glavu između ramena. Dišemo i možemo polako da se vratimo, korak 2 napred, spustimo kolena na podlogu i polako izađemo iz položaja. Sada kada smo se oslobodili nagomilane tenzije, napetosti iz ramenog pojasa, otvorit ćemo malo grudni koš. Ponovo koristimo stolicu ili fotelju. Za ovaj položaj je možda malo zgodnije ako radimo na stolici, tako da možemo da provučemo potkolenice ispod stolice. Oslanjam se kolenima. Kičma je prava i polako
oslonim jedan dlan i drugi dlan. Najpre možemo da se oslonimo tako da su prsti okrenuti napred, da osetim koje je to rastojanje koje je meni prijatno, a zatim da okrenem dlanove, odnosno prste na suprotnu stranu. I sada pomerim se kolenima napred, nazad, toliko da bude udobno da prija. Pokušam da opustim vrat, da pustim glavu da slobodno padne i da, koliko god je moguće, otvorim grudni deo kičme. To je deo kičme koji je najčešće pogrbljen. Sada želimo da ga otvorimo maksimalno, koliko god je prijatno. I dišemo. I polako izlazimo iz položaja, sedamo na pete i spuštamo se u položaj deteta. Čelo na podlogu ili ka podlozi, nekoliko udaha, izdaha u ovom položaju. I polako uz izdah izlazimo iz položaja. U svakom od ova 3 položaja, odnosno 4 zajedno sa položajem deteta, možete da se zadržavate koliko god vam je udobno i prijatno. Hvala na pažnji. Sutra u istom terminu vežbamo i dišemo zajedno.